Kakvog je kvaliteta hrana koju jedemo? Šta uvozimo i odakle, šta izvozimo i zašto se neretko ti proizvodi vraćaju? Poslednjih godina u više navrata suočili smo se sa vrlo oprečnim informacijama o kvalitetu hrane koju jedemo, ne toliko od strane nadležnih institucija, već od strane drugih država koje naše voće i proizvodi nisu zadovoljavali standarde. Zašto je to tako? Pitamo Milana Miletića, magistra prehrambene tehnologije. Gospodine Miletiću, dobar dan, hvala vam što govorite za Presek. I evo, na samom početku imamo slučajeve poput povlačenja keksa sa poljskog tržišta, prethodno iz Hrvatske vraćen takođe keks, iz Švajcarske je povučeno žuto i belo brašno. Koje to standarde ne zadovoljavaju naši proizvodi i šta se sa tim proizvodima radi pošto budu vraćeni u zemlju? Dobar dan svima, hvala na pozivu. Pa dešava se da u procesu proizvodnje dođe do izvesnih problema, to nije ništa novo. Pitanje je samo koliko javnost reaguje na to i pitanje je koliko su proizvođači otvoreni da govore o tome. Veliki ozbiljni proizvođači koji imaju sisteme kontrola hrane tipa HACCP-a ili ISO standarda, oni otvoreno govore o tome zato što ne žele da ugrožavaju svoj brand name i svoje ime. Kod manjih proizvođača to nije slučaj, oni to vole da sakriju, tako da to ne saznamo. Ti proizvodi koji se vrate uglavnom budu uništeni jer nisu za ljudsku upotrebu. Kakav je, prosto kao tehnologa vas pitamo, kakav je kvalitet namirnica u Srbiji? Da li se redovno kontrolišu i na šta potrošači posebno treba da obrate pažnju pri čitanju deklaracije? Pa pazite, postoji zakon koji naši poljoprivredni veterinarski inspektori primenjuju i on je aktivan svo vreme, znači postoji naravno prilikom uvoza kontrola hrane, fitosanitarna, mikrobiološka i tako dalje. Svaki ulaz hrane ima svoju proceduru kontrole. Šta je bilo drugo pitanje? Drugo pitanje je na šta potrošači treba da obrate najviše pažnje prilikom čitanja deklaracije i kvaliteta proizvoda? Pa pazite, ono što je potrošaču ostavljeno kao mogućnost je da proveri datum trajanja proizvoda, znači rok upotrebe tog proizvoda i on ne može da utiče ni na šta drugo. Znači njemu nije ostavljena nikakva druga mogućnost, može samo da pročita koji proizvođač i tako dalje. Moji neki uputi potrošačima, najčešće budu kao i mene samo kao potrošača, je da brinu o tome da kada kupuju od renomiranog proizvođača. Neko koji ima poznat brend, da li u Srbiji ili u Evropi. Recimo imamo situaciju da je Rauch prošle godine povukao svoj sok od jabuke zato što je imao čestice metala u sebi. I on kao veliki ozbiljni proizvođač je to povukao i rekao da, imali smo probleme u proizvodnju, povlačimo tu robu, to je okej, to tako i treba da bude. Druga stvar je ne kupovati od nepoznatih imena. Znači ne kupovati od nepoznatih imena, zato što vi ne znate ko su, šta su. Dalje, ne treba izbegavati kupovinu robnih marki. Zašto su robne marke napravljene tako da budu jeftine? I vi ne znate, piše samo stavlja u promet neki veliki distributivni lanac. Ali vi pozadnje ne vidite da piše ko to proizvodi, odakle ta roba dolazi. Tako da ako želite da budete apsolutno sigurni to što kupujte znači od renomiranih proizvođača, imate isto mogućnost domaćih malih proizvođača koji na selu proizvode svašta nešto. Imate društvene mreže gde svašta nešto se prodaje, ljudi koji prave na selu, to je najbolja situacija. Jeste da se čeka, ali sačekate dan, dva da vam to pošta donese. Tako da su to neke osnovne... U suštini svega ipak ponovo se vraćamo kontrolama. Na koliko se one rade i koje su norme da bi jedan proizvod mogao da zadovolji standarde? I u suštini koliko se standardi za tržište Evropske unije razlikuje od naših? Mi smo se dosta približili normama po pitanju kvaliteta hrane, zato što Evropska unija u svim ovim pristupnim tačkama dosta insistira na izjednačavanju zakonskih normi koje su unutar Evropske unije i kod nas. Tako da smo tu dosta slični, skoro isti. Kontrole se rade u zavisnosti koliki je obim proizvodnje. Kod malih proizvođača koji su mali proizvođači, oni to rade na mesec dana, 3 meseca, 6 meseci. Tačno njihov inspektor im propisuje na koliko oni često trebaju to da rade.
znači po svoj obim i proizvodnji. Veliki sistemi to bukvalno rade svakodnevno. Oni svake šarže koju proizvedu neku robu ostave kontra uzorke koji idu u njihovu ličnu laboratoriju, tako da za slučaj da se desi da recimo neki sok ili bilo koji proizvod se ustanovi da posle 2 nedelje, 3 nedelje dođe do bombaže, neke ambalaže ili nekih problema, sam proizvođač to vidi u svojoj laboratoriji, signalizira javnost preko svojih dobavljača, distributera u stvari povlači taj proizvod sa tržišta, tako da je to neki mehanizam koji je ustaljen za njih dosta godina. Uporedo sa kontrolom namirnica u toku je i borba protiv kartela na srpskom tržištu, pa smo takav primer imali pre 2 meseca otprilike. Sada, koje mehanizme država treba da preduzme da bi se sprečilo dogovaranje cena na tržištu? To pretpostavljam, ako ne direktno, ono indirektno utiče i na kvalitet proizvoda. Pa pazite, država ima sve mehanizme da to može da kontroliše, oni imaju svoje procedure. Ja stvarno ne mogu kao tehnolog da govorim o cenama, to je neka potpuno druga tema. Ja kao tehnolog ne mogu o cenama, mislim, to nije moja branša, ali ako sistemi odluče da će neki proizvod, neki keks da poskupi zbog nekih ulaznih sirovina ili nekih energenata i tako dalje, taj skok će se verovatno desiti kod svih proizvođača. Osim onih koji možda imaju neke jeftinije sirovine ili ne znam šta već. Hvala vam najlepše. Pojasnili ste nam dosta o kvalitetu onoga što imamo na rafovima i što je pred nama, što možemo da kupimo i na šta posebno da obraćamo pažnju kao potrošači kada uzimamo određene proizvode. Hvala vam još jednom što ste bili gost Preseka. Za Newsmax Balkans govorio je Milan Miletić, magistar prehrambene tehnologije, a mi prelazimo na vesti iz sveta.